malapit ne pong mayari ing Easter season. Po, pila niya mo pong aldo kanyan. Pangaras na po ning Pentecoste, mayari ne ing panahon na ning pamanyubling nebye. Po. Pero po, meto po karing bagay, nung apansinan niya po, ining kwentong ini. Ini pong kwentong ini is part of the resurrection narratives of St. John. Anya pong kayari dang menasan king Tiberio. Po. Nung lawin niya po, as na kalwat itang ibanghelyong dudugtungan na nini. Po. Nano karakal detang aliwang ibanghelyong sinipit da. Bayo yamiras kening wakas ining kwentong ining karelang pamagulmusal. Actually po, may balik ta na king Last Supper. Po. King tauling apunan, karetang minunang ibanghelyo. Nung apansinan nyo po, anyang mga diye Jesus kang igpana. At ngeni, may balik ta mo kening almusal. At kening almusal, ing mumunang kotang ng Jesus, kaluguran mo ko, kang Simon Pedro. Ang tinamong sasabihan kang Pedro na, ngening basala na ngega na gana. Ngening miyarina ing puyat at ega na ganang tudtud. Sigurado kang kaluguran mo ko. Siguro iting metong karing bagi, apakalawin tamo king biyetamo. After everything has been said and done, kayari ning gewa tamo, ega na gana, ingkotang. Talagang may dapat larene, uli na ning lugod. Kasi po ning kahi, there are many different reasons why we do things. But the main and pervading reason, dapat katamong Kristiyano, anyapin gagawan tala reni, alang aliwano ni ing lugod tamo, kingapong Ginoo. Emo kabudobligasyon, emo uling tradisyon, emo uli na ning akasanayan, sana. Kasi po ning kayi, itong makalungkot. We begin with love, we end up with just routine. Ita pong uling akasanayan tana, anyapin makanyan taya mo pong tutuloy. Anyapin ning kayi, potang gagawan tamo itang kikatang gagawan, uling ning kayi ala ng lugod. Ning kayi, magdala pang pami pate-pate. Magdala pang epami kaintindi ka rin tao. Ning kayi, magdala pang mga santing abagi ka rin tao. Bakit? Kasi po, mila ko itang mumunang diling kailangan. Nano po ito? Itang lugod. Kadwa, dung akit ye po yung kakatamong mumunang pamamasa, akit ye po, dening manungkulan civil, ampo pa po Pablo. Metong po karing bagya, masala kini, it was clear to the Roman rulers until where their power was. Malino karela. Anya pong ikit na pong festo, yung pisasabihan, tungkol king batas na ning Roma. Tungkol ka ring bage-bage, tungkol king reliyon. Inggewa na, minatras siya. Ningkay ngayon panahon tamo, ing makalungkot yapin po ini. Sometimes there is a friction between the church officials and civil officials. Bakit po? Kasi po ningkay, danabalo nung nukarin niya, mayayari ing angganan da, ang po pang nukarin niya magumpising angganan ding pisamban. Ningkay pin po, makatula, sabi ko pin po, itamo pa kapanigaralan tamo ang gaya no karining pisamban. Pota pong pisabyan yung canon law, sabyan na kaya ang gaya no karining kaya kang authority. Ingkutang, ila naman kaya baluda. Ngapin po ning kay, ring barangay o ring ausan tamong yening papalit na napin lag yung apong dong. Dati po, they were called Barangay Pastoral Council. Unang pong uli pong makialam la po rin aliwa, balada po din aliwang barangay captain, uli pong barangay pastoral la, balada, under la karela. Yapin po, pelitan de po lagyo. Gewa de pong chapel pastoral council. O yung problema, bigla-bigla, ngeni naman po, pati chapel, buri na ning barangay, kaya.
Anyapin po, ningkay po. Pero po, ini po yung makatulakin. Pota pong datang yung eleksyon, po, damdaman mo ngan, they are all invoking the principle of the separation of church and state. Po, sabi ko, balo din sasabihan da, po ta sasabihan diyan. Po, ining constitutional principle. Kasi po tandaan ng tamo, the principle of separation of church and state is a principle of law. Batas niya po ng gobyerno ng Republikaning Pilipinas. Nasasabi ka rin kay katamong public official, they cannot set up a religion or can support a religion. Po. Ela po pwede ka nung manalakad o suporta king nano pa mang reliyon. Po. Anyapin po, potang lalapit tamo karela bilang opisyal. Po. We are actually invoking them as members of our flock. Po. Bala mo po, makisabi ka, gang eya kapitan, paksabihan me, as membro na ning bilang neto nga katoliko, neto nga kristyano, na sumaw. Po. Pero, po, tamo sasabihan na we are compelling them because of their authority as barangay captain, as konsyal. Po. Bakit? Kasi po, that is in violation of the principle of the separation of church and state. And so, it's also true. Apat mo naman po, they do not use po, their authority to force anything from the church. Anyapin po dapat, anyapin po sasabihan kini, lalong tamo. Ikristo mismo, anyang kayarap ni Ipilato. Po. Sasabihan ng makanyan kay katamong anong makanyan, ating kang kayo pa yan kanako, uling miyabyeke kayan, manibat king igpa, o ibat king bapo. You have authority over me because it was given to you from above. But that authority must always be exercised with love. Patsa po ing upaya, whether it is civil or church, it is not exercised with love. It is prone to corruption and violation. Anyapin po nung lawin nyo, gangnanan ding dinan batas. The law always falls short. Anyapin po lawin nyo po, ngayon po, sabi da, potang eskwela, bawaling corporal punishment. Pero po daramdaman nyo po rin aliwang matwas sabihan da, at tinatang may walaan yung leko da yung corporal punishment king eskwela. Kasi, ngeni, bala mo, mayiging masyado nung unruly rening anak. Na bala mo, gana-gana, gagawan da. Pero po kasi you cannot legislate love. Mo po, anyapin po supposed to be. In locus parentis nga naning batas tamo kareng teacher. In view of the parents, the teacher acts because it is supposed to be with love that they exercise it. Makanyan mo naman po ning kay makalungkot. Kapilan tamo po ating balita, aking balita. Ready pong parents mismo were the ones perpetuating abuse for their children. Karening cybercrime. Ningkay po, ita po ningkaying makalungkot. Kasi po bakit? In the end, being a parent requires exercise of love. Anyapin parent ka kasi dapat luguran mo rening pigkatiwala ke ka. Makanyan mo naman po. Potang pisasabihan la rin public officials. It is supposed to be out of love of country and fellow men that you exercise power. When it is no longer because of that, when it is only because of power that we exercise,
then something is wrong. Po. At inang maging problema. Andyan po, king gana-gana. Agyang po king negosyo. Po. Lalon tamo, rin kapag obra tamo, do we exercise po, love towards them? Kasi po in the end, being a good boss, being a good employer, cannot all be legislated. At suya naman po kitang nung pagmalasakitan mula, ang pongluguran mula, ding taong magobra keka. And then finally, my dear friends, thirdly, the gospel ends with Jesus telling Peter how he would glorify the Lord. No? Sabi ng makanyan, potang tumuwa ka nga na aliwayng may bless keka. Yatsat mo rin gamat mo at idalada ka kitang nungnuka rin ka bisang munta. Pero all of this will end with the words of Jesus. Tuki ka kanako. Tuki ka kanako. Sana po, itay metong abagi tamo kakalingon king bietamo. In the end, it's not about where we want to go or where we find ourselves. It's about if we are still following the Lord. Ningkay po kasi dingaliwang tao, frustrated la, potang da I achieve, itang nuka rin la, buridang miras. Potang elami kayatin, karetang bagi atinda. O kaya potang apansinan da, miras la karetang lugal, da naman talaga buri. Pero po king ka matutuanan, kay katamong Kristyano, ing dapat sukatan simple mo. Wherever you land your feet, nuka rin ka man miras, nuka rin mo man akiting sarili mo. Dapat ingkutang mo king sarili mo. Naman nung buri mo kene o wali, ingkutang, kene bang nung nuka rin ko, makatuki ko king Gino? Did I serve the Lord well in my life? Ita ing meto nga bagi. That is one part of the ascension that actually challenges all of us. That even when we do not see Christ, hopefully we know that we are still servants of the Lord. And we continue to serve Him even when we do not see Him. Amen.